Ubak Don Kupar Sumer MDC Berim ke Umsning Constituency Ubolong Ruko Chairman ke MIDC ulalaj ben pelikum kedak ke jing sedang ke lempung le kai bol ke knockout system hamadan saat lingdo Umsning Riboy District ke balak perniat ke kunhun ke Superlock haka nyutrik nailur arcar arpulai. Ki kunhun le kai ke pesedang kilong haka jia kun ke beningkong hapedeng ke lum roman persai ke klik senong nong jeri ke babro ar kunhun na bro ar ki kila syukut tang ke jia kai klem yok tep gol kum talak pelong no daka jinshut tai bigar bat ke lum roman kala job dasan gol saw. Haka jinga kun ka baar ka balak long hapring ke umran yang bernai persya ya saat lingdo bat ka saat lingdo kala job da ar gol not. Bapai pat caka jingkran jong ba Don Kupar kum kongsan ulamai pang daka boong bagi samla kidon kami ki madan lek kai ki babiang wat la kim pat day kita ki studium namar daka jindon ki madan lek kai ki babiang pura ki samla kin yo ban syak hikai bat sairu ki non lek kai ki batebet. Bukan kadang mikir sini, tapi isu hobi, lalu ke profession, lalu kalau I kan macam, lalu penjenai, ya kan sab ko boleh lah ipi, mesti dah fikir tenat, tang milik kai, kapelong ipi benjok, kamai, nak betul. Dia nam dapat bagian sistem, I ko boleh yang, ya undang elam pelok berim, ulah kesini saya kan, berkeban wan menlong kongsan ni kesini. Dia, hot ke cerita lang mencuah. Ngamu kilai kira lagi nak mau dia mesti ngahwan yo kejat nganamur kelak-kelarong kelak-kelar kumbai hende kan long pucuk kumba long menswa yo presiden menswa i kulai sibun ngai kulai ya bolok misi mentang ni ngai iba kan mo tormen ke batang ke ikop mo ke bedeng ke besi ati bolong ni ni yo ke bedeng ke simleng ke pangan ngai siam ke jingstang kalau enggak tenat ke pangan ngai siam ke jingkut yo ni tormen lu kalau ke bacok ngidon kami kemanan ya mentang ngidon kami kemanan rumah ngidon kami ke stadium ya mentang ngidon kami hadir ngidon kami kumdo ben beli player